ti si još jedan ispucala, ako se ne varam. Ne. Kak ne? Ne znam. A kaj si sad, joj Bože dragi? Ne imaš 50% učinka. Ideš s nama onda. Neću. A možeš s njima ići još jednom. Ako hoćeš. Karla, valjaju filmovi. Sutra rano. Šta? Valjaju filmovi, Karla. Ti snimaš opet. Hm? Ti snimaš opet. Dobro, dobro, Ako dobro. ti Bit to će sve valja. okej. Imat ćeš 10-ak slika, nemoj prići. Brini tvoj. Samo ovo njelac potopi. Ovo je tvoj. Evo, znači, postupak razvijanja je u tijeku. No, ovo je najkraće. To Karla. mi se sježi. Da, ovo je okej, tu se nema šta reći. Onda je, Helena, imaš na slikama nekima si i ti koje smo slikali za i Karlu. Ti snimam više na tužim slikama nego na svojim. Pa nema veze na kojem sam, nije moj uspio film. Ne, nije da nije uspio. Tvoj je uspio, samo što... Viš, ovo nije uspio, a to se zove neuspio. O, tu ima nekih koji su možda čak i... Ima 50% prilike. A? 50%. Samo malo je tana. Zašto si sad ono zavjetio? A ove su sve uspjela koje su... Da. Možda bilo na 10-ak neuspjeli. To je to. Ali namotala ga jesi. Pa to jesam. Evo, taman imam kuš onu opciju koja nije dobra, 6 i 3. Bitno je da ga je uspjela namotat. Još ćeš ovo koristiti. Ovo? Pa da, to režeš ga tu, pa tu, ne? Da. Helena, gdje su ti slike, Helena? Ha? Ajde ovo sam malo poslušati, Nemoj mi može. sad snimat. Gdje su ti slike, Helena?